angithwasisi mahala phela. Fika la sithe asela ngokuzokulwisa or ukudebate. No, but the way enza ngakhona ngathulwa nami. No, bothata ba ka buiwan. Ke mjetse re wantena motho. A tlola no etsa di up and down mo haka mo. Ka ba ne monna haye undota khizela izothwasa. Khona manje abakhipha ilungelo zami. Ngimkhiphe kanjani la eJardini? No, ngimfikile yonke imali ngifuna umndoda yami, ngifuna indoda yami. Uyanya. So thola nendoda yami. Wenzani? So wenzangu. Ngihleli la nomngane. Uhlezi jo. Kanti ubhizi nendoda yami. Mntwana. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today. And that's exactly all about Josie Pascal stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to me last on Josie Pascal, today. So guys, today can my sister Mona. I feel like move a chance or another thaliset or libiso like ma. Moncha Mulika? Yeah, Bonyapila. And I'm Yapila, my sissy. Kikupa fellow should say if you are such as Pascal, libiso or manglo wa. Igama lami nguMavis ngibhalele uJoyce Bioscope ngoba umuntu yami solo ke ihambile yothwasa ayikakabuyi solo ke nabantwana nginabantwana abayi3 akabuyi ukuthi nogobela wakhe nogobela angazi ukuthi bayenzani kolo nokudla kukho yonke into nje angazi ukuthi ngenzeni because nginabantwana abaye esikolweni angibhadala school fees solo ka yothwasa 3 years yonke uhleli akabuyi angazi ukuthi ngikwenzekalani. So my sissy umuntu awutsamile dress ka ufela indoda yakho yatsamaya lothwasa yebo uhambe 3 years yonke. Uthayilo mufonela wathaya communicate lena wathaya uyamole mfana. Mangiya ngale bayangixosha bayangishaya bangishaya ngamatshe. Uqosha ubani? Ugobela. Ugobela lo beka mthwase uqosha wena? Uqosha mina aze ngihambe ngifunani mina endlini yakhe. Because angakaqeda ukubhadala ukuthi ngidala ngiqedile ukubhadala ngiqedile yonke into. Manje angazi ukuthi kumele ngenze njani because angisasebenzi abantwana bami abasebenzi abasaye esikolweni. Angikwazi ukubhadala ne-school fees zabantwana. So ke kopa botse something ani? Uyitse wena ha mo phonela. Motho wa ha tshware phone. Akabambi phone. Ifamily uthayile ukuye family nakho yobatshela family nayo segezile izandla ayisangeni indaba yami because nabo bayabona kunini akasabuyi indoda akasahamba soloko yahamba soloko and kushuthi usazi ukuthi indoda ushonile angazi ushonile or saphila or basebamenza umkhovu khona lapho angazi because ayisabuyi so my sis kuyawutla watsho no sana ile 3 years kaofela alile fehlo ngakasafuna ukubuya nishate for isikhathi esingakanani sina 10 years zonke esishadile size sinabantwana abawu3 and uyacala ukuyenza lento ukuthi nje anyamalale njengokuye ephehlweni soloko nje besihlala kahle kumnandi ku right ithemakhaya nje ephehlweni kwashintsha yonke into abantwana bona bangakanani my sis ayi1 na 21 then laba abanye bancane so angikwazi ukubabhadala school fees lo munye uqedile kungcono ngoba yena uqedile yokazi ukuziphandela laba abanye amantombazane bancane abakwazi ukuyiphandela mele ngibone ukuthi balala abadleni mina mara lento sisa uyasebenza wena my sis angisasebenzi manje because imali yami ngithi ngithathe yonke ngayifaka lapha ephehlweni ukuthi akwazi ukuthwasa indoda yami boke bothatha my sis ba leno ke a utlwa ke batla go questiona di questions sengata ka ntho e pata ke a thula ke a sheba ka se gone nkaraba because of ama answer maning bozo wathola kuyo kodwa uyasho ukuthi akaphendula ifone ngapha mawufika lapho bekathwaza khona ushawa ngamatshe uyacoshwa so ithi manje senzeni singaloku kwenze ku stress ke seng re tsamaya le Mr Johnson le lava siyobona ukuthi kahle kahle ugobela uthini ngithi ngoba nami ngani yangiconfuse ukuthi umuntu angahamba nje uyothwasa for 3 years mawufika uyashawa lapho awusazi ukuthi indoda ushonile awusazi ukuthi uya understand Mr Johnson lovers can we please move because of lovers into yanhlanhle yayi sharp amfana yona wrong yazi kahle shuthi lo muntu lo thwasisa lapho ngumgulukudu wesangoma shuthi uhambe ethatha amadoda wabantu ewagcina lapho which is so wrong mama uthe wena uthi why emgcinile lapha uthi mina mangiya mangifika before ngena nje sekangibonile ukuthi or ngibone nini angeke ngikutshele because hlala ngimthola segate mangifika nje ngiphonsa ngamahla athi ngifunani kwakhe ngoba ngiyamkolota umkolota ini ubhadele ngizibuzana ukuthi ngimkolota ini because ngiqedile ukubhadala ngiqedile ukwenza yonke into and nakhona yena mambuza ugobela ukuthi engizela for indoda yami uthini ungitshela ukuthi hayi as long akaqeda ukumbhadala ngeke ngiyibona naleyo ndoda yami angazi or sekamphendula umkhovu or sekamphendula isebenzisa lapha angeke ngikutshela angazi because why 20 mayingabe mfana niyabe ngisho mayingabe uright emqondweni yena my brother I am sure nguyo wrong kuloko because uyabona shuthi bapakanyele my sister nalomgulukudu wesangoma uyabona ngento errong
uyaphetha phela. No, u-wrong Unless labas. makamenza umkhovunyana sekayinto nje lapha endlini yabo. Singa-understand. But Hayi, u-wrong angifuni ukucamba ma. without that, Because of why tshwantshetse jwalo. singena la Okay. okay, night. Hayi, a re keneng batho ba baholo. Agem, Sanibona mntomdala. motho o moholo le kae? Ke teng koko. Oh, re tlile le ausi ka mo. enhlokwana uzwa mara ne Koko mang motho o moholo? khathele uwe Mama selang ukulwa la khathele uwe A ka tlela go tlolwana o koko koko. maphume entabeni Oh, maphumenta bene. eh Okay, koko maphumenta bene. Rona mona ha ratla ka ntwa motho o moholo. Ke a hope ke a botshepa wa bona. Ha ratla ka ntwa, ha ratla ka ngwanyana dimpelo. wa ntwaela ona man ngwanyana ona o nano ke tshwaseditse monna he fela o ntwala hampi o O ko kae monna hae re kopa mo bona ba ne sala tlile for 3 years. o tswile mo o tswile yena o tlile tlo tshwasa mona ke hani o tlile tlo tshwasa mona monna wa hae umugcineleni kwakho ufunani kwakho yilo Ngoba angithwasisi mahala phela fika la sithe asela ngokuzokulwisa or ukudebate. no but the way enza ngakhona ngathulwa nami Okay. So motho o moholo kopa botsa something. If o sa tsebe o tseba gore monna wa hae o tswile after 3 years a qeta o tshwasa. Ke eng se etsang gore ausi ha qala kena gating o mo shape ka masho but o sa tsebe go tlo reng ko wena. no bothata ba ka buiwane ke mojetse gore wa ntena motho a tlola no tsa di up and down mo haka mo ngoba ni monna haye undoda akhizela izothwasa khona manje abakhipha ilungelo zami ngimkhiphe kanjani la eJardini no nginikile yonke imali ngifuna umdoda yami ngifuna indoda yami uyanya Uthwasisa ngeenkomo iprice yakho yokuthwasisa ime kanjani? labantu laba ngabachaja mina na buza yena ngoba ukuthi ngababuza Ngifuna ukuthwasa la ekhaya lakho. no ukuthwasisa ibhekele malini? naye buza yena ukuthi ngabachaja malini ngathi ngifuna malini kini no uhlule kungibhaxa Mole mamela. Motho o moholo so kopa botsa something. If no re tlisa motho a tlo tshwasa wena. E re ke example. Ha ke re ke tlisa motho a tlo tshwasa wena mona. Ene ke a tseba ha qeta o tshwasa wena maybe wa tswa November ke example. O batla o ntjwetsa gore ke bothata ke yiyo le ndoda yami Why no bua maka? Maka ke a eng? molaya vele ke molaya because La ba sa ska re le matsa o. So chola le ndoda. Chola na mathwasa. ayihambele ngitsholela Uchola le mathwasa na. wena ngisazokulungisa wena Ke tlo le mala mo. O chola le mathwasa na. O chola le mathwasa na. no not really Etsa rona di tlaila o not show. really no not really ulaetseya fela gore le nna ka ba le feelings for yena So why no ntjwetsa maka ntse ko botsa gore monna batho kae? no problem kore ke tona ko ntsa itsa di up and down no monna mo ana tshwantenang gape wa nlatela di-camera Ka monna o nya- a nlatela di-camera ba dimpaka ba batle di-camera Ntate. Baba ba uzothwasa. Ngicacima lento yakho le. Ngicela into yami. Mamela wena ngembambo zamara. Aselang ukuzodlala la. Wenzani? So wetsang mo? Ngihleli la nomngane. Uhlezi jo. Mama ntate unyeka. ungibiza upistachio ungipha negama Uthi musungwa. busy naye kanti ubhizi nendoda yami My sis, kopa o those lerata, kopa o those lerata ke batla o thusa. Ke batla o thusa. Hanyane mama o nyetse monna o ntse go muntu wakho. Take that lady le cause manje uyasinyela. A re tse so. Funa lo Motomolo. Mamela. Yabona amakamera ngizongithuka la. Niza namakhamera ngizongithuka la ntshuka umkami. Mamela motomolo, mamela mo. Kopa botsa something. Kopa ne nkarabe ka nnete. Uwe futhi wenza zonke. Mothwasong. Uwe wenza zonke lezi ulandela amakamera. No. Mamela emkhulu uqimbile labantwana belambile that's why we are here. Uqimbele emzini yabantu. Ngiyabafakela imali labantu. Ngiyabafakela imali Ngala labantu. nini imali cause sihlele namanje Ngiyayithola imali. Motomolo kopa mamela ke batla go. My sis manyane ke bole ntate mamela ni. Hona le ntho mmakatsang ka yona. O tlile mo o wena o tlo tshwasa mara o sa tshwasisa so o le busy mona wa febezela le mama. Wa etsa jwalo mara o tseba go msadi wa hao o tlile mona a tseba go tlo tshwasa. Wa febezela hantle ha mofi hantle nna ke a mofa nna ke monna motho. ke stalise one ke shaba udimo nna shaba udimofa o isa msadi wa mofa
chicken style every day chicken yakwa top right swabile mfaka ufela Umufi chicken style. Ngabo ngakushiya unangqondo. Awunangqondo. abantwana bakho bona Ingane ngiyasupport. Bana balapile ubhizi mo. Ubuyisa intongo ezaditawula. Awunayo ingqondo. Mamela, sikhuluma ngabantwana abalambile la. Yebo. Abantwana Ngiyayifaka abancane, imali, abantwana lokhu- bamantombazana ufuna benzeni berethwe, behambe beyolalela Ngiyayifaka imali. Nangu noma Kuphi? Khuluma nawe ungangitsheli ngalesifebe sesangoma. Khuluma nawe. Ungambizi Wena, lesifebe. umele- fela ngento yami Eyiphi umuntu omdala? nayile mfeba ngayo ungazongitshela lento ongitshela yona if yena ngakwazi ukubamba indoda yakhe it's not my fault Ke fault ya hao nkile Asiyaka. No usimamela mona ne monna ha utlile mo ke mothwasisa then raba cozy Wena wa bona go tshwasa o shapo bitu go febezele le monna motho. Oh, no, yay, just my sister. Kika bakala hao. Uyabona wena. Bana balapile tata. Bana balapile ubisi into yami wenza bufebe. Uyabona wena. Mr. Johnson ngimfake endlini. Aniphume nihambele. Please take care of this woman, Because we need please. to solve into ebonakalayo mfana lo uyarasa. Phela abantwana balamba Khulume kahle ngaphandle kwalento zakho. mangiza ngifuna ngikapa manje Tate, uyarasa man. Mntwana amtshele. Mamela ntate, kopa botsa something ho neng re le mo. And I want to solve yang mamela. No, Kopa botsa mamela motho molo please. Motho Mamela. mamela. Re tlile mona na re tla nkutlisa bohloko ga o sutse ba wena le lefehlong. O tlile mo tseba go le lefehlong. Ha o file bohloko wena mosadi wa o pataletse o tlo tshwasa. O go kgonetsetsa badimba ha o mosebetsa a qetile wena o busy mona o busy le mama o la feba letsa eng tshotse kaofela. Mosadi wa ha o reng ene ha fitla mo ha o tle bohloko wa o shapiwa ka majwe so tsong o dula ntse mo shebile a shapiwa ka majwe a ntsa fokofiswa wena wa tseba bana ba lapile. Abana school fees. Lalela susa lo dodi wakho No, la. udoti wa mmele urekhode kanti Lalela ngikutsheleke ngiyayifaka imali la. Ungadakwa ungadakwa Ngiyayifaka imali la angizwiswanga. ya siyamdakwa lapha. Ngithole lo thando lo Siyamdakwa kade isizwe, ngalitholi kulo. Mamela. Uthando Utholani lo la? kade ngalitholi kulo. Mhloboni yothando. Utholeni la? Imfudumalo yothando. Yipho uyitholile la. Lengiphila ngayo la. Utholeni la? Uthando lo Olunjani? lolu lu right kade Yini into different ngidinga. emama yesa ngimsadi wasayetse. Kuningabi, Kuningabi wena uditsho ukuthi bakufakela bakuvalela bakushayela ditawula Yabona lilenye. la ungenza Bathi- yonke into esembhedeni u-right lona nje akazalela abantwana abawu3 shoot manje akakwazi ukwenza next empedeni Ngicela ukukutshela, angithi yabo- mamela mkhulu mina ngidlala mahlaya ya Angidlali mahlaya wena ugcwala mahlaya mina lalela ngikhuluma into ngikutshela nawe. lalela ngikutshela Ukhuluma- ingane yethu yesibili angithi nawe ungifakele amahlazo sengiyakutshela Awu, ingane yethu ungena yesibili DNA ingane ukhuluma yethu lento Ngenzani ngikutshela ingane yona yesibili? ngingena akusiye yami Une-DNA. Ayifani nami. Wait, Tata usini. Tata, siyenza Abantwana i-DNA, basalala wana. nawe ukuthi abantwana balambile. Awu support abantwana yini? una i-DNA ngiyamsiya basapoti abantwana Kanjani bakufihlile la bawupatile haka ditawula wena nayo motho. imali ngiyayifaka ama ngenayo anginayo ngoba ufaka imali awukazi wafaka imali dala wagcina Lava sibamupatile haka ditawula. Tingirong usile msadi wa hao kana kweo. lo into engamshiyela zona Ungazobika uyazazi lo umama okuzalela ingane, Cha, akusiwulo lo. akukhulunywa nawe mfethu Uthi lona akukhulunywa muzi, nawe wesifazane. yazi uyathanda ukungena la mina ungafaki khona ngizocela yabo unginceda uma ungagqoka i-t-shirt nje sihambe siyobona iy'ngane zakho lalela-ke mfethu lo uyazazi iy'ndaba zakhe engamshiyela zona yabo ngaqeda ukuthwasa ngenza yonke into nge-right Mama man ubuya ngendlini selokeze bamshanga manje. mangihambisa imali mangihambisa imali kuphelile yini akufunayo Uhambisa kimi imali kuphi? Wa ushadile wawungashongo divorce yini Mosi. Proof, maybe. Hawu. Ine-proof yokuthi uzisa imali unayo i-proof yebo nginawo unayo nginayo ngicela ungene uze nayo endlini. ayikho Neskipha ke. njengamanje. ayikho Manje omdala gcoka njengamanje. iskipa sihambe or ufuna sikukuke siyaphi siyaphi Khilo bona bana ba hao. angilapho Ingane ziya- hayi bo bakho. kumele usizoba nabantwana bakho ngizoza ngesikhathi sami ayiwani yamazi usekangakanani Ufuna ngikukhaphe? ungasambi uyabazi ukuthi banayingakhi Ngikukhaphe mina. lalela Lava ngizoza mina tata tenaskipa khilo bona bana uba yenza ubarata. Uba kima ngizoya ngofasile ngesikhathi sami Bana ke ba- ungasambi nalabantu bakho lapho into ezongenza ukuthi ngikushaye
hayi ungamshayi mama Sikamshapa ungamshayi. Ngikubosa kamabisisa leso please. Hayi, into evele yenza le yini engenze ukuthi yini engiphaqela manje ukuthi ngiyena Mayisisu sikamshapa awuna mashapa namo. ungavulanga icase. mawuvula icase indoda ubonakala ngathi Ayikho le inkinga yini nini enisenza thina sibe ngamadoda sibuke ngathi siyizilima. Nisaba. Market ngoba niyasaba. izwe umfazi onjani phakathi kwabantu kanje athi angangishanga impama Simkhuzile. Sigqoka iskipa ke siyobona abantwana. Gqoka iskipa sami siyobona abantwana. Thina skip uyaya. Waya. umfazi wami engihlala naye omusha Awukaka mshado. lo ngihlala naye Sigcina kugobela sokumfazi. umfazi wami Asimele mayisisi. Siswe mayikho lento lena. Asimele ubaba eze sibone ukuthi njengoba eze kanjeni. Mayisisi ayiskisa ni? Askisi because of wabona umuntu nawo. ukuthi kumletha kwami ephehlweni uzongijikela kanje imali zami ebengizisebenzela Utlile mona a tlo tshwasa gante na decide go tshwasa ha o bu enough a qetela sa iketsetsa bofebele khobela wa hae o mo tshwasisang so ntse re tla etsang no go re fela re bone ha tswa mo a ska tsho go batla o bua le kobela re tsa maleno re tsa jwa salwanelang jwale my brother ntate ke seshiso so o etsang so ke seshiso hambanda askelele matha wami nabantu bakho lapha ufuna mina ngithi Ungizela ngekhala uqhubeka. uskele malang lava sile Jones hambanda siseke Mamela awu support hambanda support abantwana ke support abantwana uyalwa maka usupport yey yeah hayi uzosilimaza mthomolo khita ubitsitsa maponisa bana usupport le bana ngangongithusela ngamathoyi lawe. kusile yasi Ngithusela ngamathoyi. awu support abantwana yini babu lokunamandla la nalento yakho support abantwana Mama, yazi inkinga sokugcina sezinto ezirong. Inkinga sokugcina sezinto ezirong. Asangalimazi. Asavula icase yalo masisi. wena uyisa police station intate Wena mama ukuthi wenzani ngempilo yakhe phuma kuye. Maintenance. Maintainer abantwana. ke kopa mama no re tlo etsang tlo thusa ka ntho tsa maintenance a maintain bana ba bana iyo ntho so o etsa shit bana wa ntena lo ntena a support bana o sala le basadi mona ba mothwasisang eish wait king guys la ke a tshepa gore la bona gore ke yo ntato etsang re fihlile mo maisisi gore monna ka plus la tsamaile o na le 3 years ka ofela ke sambone ha re fihla mona le monna le ena ka mo kimo o jola le mang o jola le ke mang this thing le kobela wa hae wa bona gore ke ntho tse ngata ha re fihla o ntse ha sa batla o supporta bana ba mama ba sa batla tsa next so ntse go ithusang o se go reseng a maintain fela ntate wa make sure go maintain bana hle guys ke kopa le ditloleng mo ntate ntse o sa rate mosadi o sa rate motho ga wana le ena o ska no lo cheata tshwantse no re be re tle ka di camera re lo batla wena go bana wena o di cheata o le eng stopang thotse o batho ba bontate ke a le rata ka ofela guys and if you situation ya os ska le bala fela go email le go tshotse bioscope to so to zile ke a le rata ka ofela yes baby ha re tsemeng lovers ntate o ntenne